namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, let me take a look. Also, go Mr. Post. Hello, nga King link, of course. Nomonde Rodger. Yeah, so it's the 4th March, of course. I got a birthday. Also, go over. Cause trenda everywhere. Not the producer. I do want to navelela, of course. Vompanyasi. Nava eva kombini magigwani. Yo, honestly speaking, man, guys, Andrika Tona. However. Kuna comment yin'wana yi nga fanendliwa hi xo vambuka this video yi ko ka ka channel already ha ma swi tiva where's that comment yi kuma fast la hi waloko la na hi nga fika hi vona fika kombisa ku Nomonde xi blue tick birthday ya n'wa swigalani na hi leswi nga fika kombisa swona okay and then phela loko hi fika hi nghena ka account ya Nomonde Rodger hi fika hi kuma ku ku hana ku hi nga scrollini ku hana kun'we laha hi nga ta fika hi kuma Nomonde Rodger ku i navelele hosi ngove birthday a ni ri ku na nyimpi mina na video leyi va yi pakeke a ni ri ku na nyimpi mina I'm just here to report ni mu komba ku Nomonde Rodger a nga ti navelelangi hosi ngove birthday as you can see kwalano maswo ka 6 days ago a ku na nchumu laha hi le ti 3 ta March teto hala henhla a ku na nchumu total a nga ku navelelangi birthday here so a tshama n'wi navelela na so hi cheka history ya Nomonde Rodger loyi a kha navelela hosi ngove birthday na hi 2022 as you can see kwalano a swi endlini and then hi tlhela hi tlula of course ya ka 2023 nakona a swi endlini ma yi komela mhaka leyiwa however ka lembe ra 2024 as you can see a nga swi endlangi so ku humela yini Master T I think maybe xi nga xi yo kwata Nomonde Rodger se xi kwatisini Master T because hi 2022 hosi ngove i xi naveleleni Nomonde Rodger birthday as you can see kwalano a xi navelerini ma yi kumela mhaka leyi however hi 2023 a nga xi navelelangi i yo fika a tsala ntsena ku 2 December vanozolo a tsala swa yena swo chingela beni mayingani as you can see swa hlapi kwalaho leswi a nga fika kombisa swona ntsena or hina nta okay a hina nga date leyiwa straight ku ni kota ku va ni swi verify ni ku leyi i screenshot laha ni nga swi vekela laha okay okay so hi fikini as you can see here so I think Nomonde Rodger xi nga xi kotise hi swona ku hosi ngova a nga xi navelelangi birthday ka 2023 in terms of the birthday hi leswi mina swi vonisaka swona kwalano I think that's what actually happened lero hi ku voka mina loko hosi ngova fika a xi navelela Nomonde Rodger birthday eka lembe ra 2024 hi October I think xi nga n'wi navelela eka lembe ra 2025 hi leswi mina ni swi vonisaka swona I don't think ku nga ku na issue ku hi side ra mina hence I'm saying ku ri mina I'm not saying ku vanhu lava va nga va ri na issue when it comes to their musical side like between them no vona ku Nomonde Rodger maybe xi nga va xo nyangatsi hi ku na yena hosi ngova eka lembe ra 2023 a nga xi navelelangi so ku ndlela yo maybe xi nga revenge naxo xi nga n'wi naveleli birthday I think leswi ni swi vonisaka swona because birthday ya hosi ngova yi ri ku trending everywhere and na loko hi langutisa record ya Nomonde Rodger a va kha a n'wi navelela hosi ngove birthday celebration this year a nga swi endlangi ma yi kumela mhaka leyiwa na yena hosi ngova loko se hi tlhe hi cheka 2023 hi kuma ku a nga swi endlangi so I think mina ni swi linka that way na n'wina mi nga ta na mavonelo ya n'wina laha hansi ku mi swi vonisa ku yini ku mi nga va maybe ku na yin'wana reason yo why Nomonde a nga navelelangi hosi ngove birthday celebration na ma yi kumela na mhaka leyi so mara ta khe hi swi vona in case maybe ku na issue swi nga ti komba easily loko vo fika va nga tirhisani swin'we of course ka project leyi taku ya Nomonde Rodger hi nga vheti swona ku swi loko a swi ri connected to that mara so far I think Nomonde Rodger a nga va maybe a loko tsiko hosi ngove na hina a nga n'wi navelelangi birthday eka lembe ra 2023 hi leswo DJ